Wara li l-Partit Nazzjonalista ressaq mozzjoni fil-Parlament biex jitwaqqaf kumitat favur il-ħarsien tal-ġurnalisti u l-libertà tal-espressjoni, huwa evidenti li l-Gvern ta' Robert Abela qed jibqa' jkaxkar saqajh u qed jibqa' ma jieħu ebda azzjoni wara li 6 snin ilu seħħ il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li lan li jitwaqqaf dan il-kumitat huwa sabiex jintbagħat messaġġ wieħed ċar u unit favur id-demokrazija f'pajjiżna. Dan wara li l-Gvern permezz tal-Whip NDLU irreżista milli ssir diskussjoni immedjata. Il-Gvern ilu kaxkar saqajh sentej u nofs irid ikompli jkaxkar saqajh biex naslu b'konsens ħalli nagħmlu kumitat konġunt. Qed nifhem illi l-Gvern ma jrid jibqa' ma jagħmel xejn meta aħna dan is-suġġett ovvjament inna nimbuttaw kemm il-darba saħansitra anke ppreżentajna li ġie f'dan is-sens, però l-Gvern irid jibqa' ma jagħmel xejn dan ir-rigward. Fil-Parlament, Bernard Grech qal wara li għaddew sentejn minn meta kienu pubblikati rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta pubblika li saret dwar l-assassinju ta' Caruana Galizia, il-Gvern qed ikompli jirreżisti u jkaxkar saqajh kif ma jridx li ssir diskussjoni urġenti fuq din it-tema tant importanti.